da zaista imamo velike izazove i kada je turizam u pitanju. Opet ono što je pozitivno, može se smatrati nekom šansom, to svi znamo koji se bavimo turizmom, jeste da je turizam fleksibilna grana, da turizam isto tako što brzo osjeća posljedice bilo kakve krize, također brzo može, pogotovo u našoj zemlji koja je mala, koja je vrlo fleksibilna i mogu se realizovati aktivnosti strateške vrlo brzo, da se tako brzo i relativno brzo može oporaviti. Tako da to je jedna realna slika koja nas zaista očekuje nas izazovan i da kažem težak period i vjerujemo da ćemo svi zajedno svako iz svog dijela posla učiniti, a i svi mi pojedinačno, da te posljedice negativne ove krize osjetimo na svojoj koži, svako od nas što manje. Tako je. Hvala vam na tom optimizmu koji vas krasi od samog početka epidemije i vjerujemo da će Budva izvući maksimum iz ove situacije. Znam da žurite. Hvala vam na gostovanju. Svakako u toku dana očekujemo i statističke podatke, pa također i vas očekujemo u Polisu večeras. Hvala vam. Hvala vam. Nevena Šarčević nam je stigla i ovog ljeta. Dobro jutro, dobrodošla. Ovo smo se dogovorile. Moramo nešto da učimo i od vas, je li tako? Da. Toliko se voditelji i glumci druže da moramo malo da vježbamo kako je to na setu. Mi smo ovo se dogovorile da bi se naučilo ime i prezime. Jest. Više je povoda i razloga za razgovor sa tobom, što i ne čudi, obzirom na to da si uvijek veoma aktivna. Ipak bih počela od jedne izuzetne knjige i od jednog poduhvata, jer kažu da je prevođenje poduhvat, pogotovo ako se prvo mora napujski posložiti sa talijanskim, pa talijanski sa našim jezikom, tako? Baš tako. Prebacivanje iz jednog alhemijskog stanja u drugo pa u treće nije lako, ali sam zato zahvalna za ovo vreme koje je bilo takvo kakvo jeste svima nama na planeti Zemlji, da sam dobila najbolji angažman, a to je prevođenje. U sklopu Andrejine firme, Andrea Jervolino je hollywoodski producent za kog radim i on, mogu da kažem, malo me i razmazio, dao mi je najbolji posao, a to je prevođenje knjige. Od kazina do Hollywooda. Pisao je Ugo Di Tullio, filmski kritičar na Rai Unu, što radi. Tako da je napisao jedan razvojni put jednog moćnog producenta, kako je se mučio i borio da bi zapravo postao to što jeste i da ništa u životu nije lako, ali je opisao te njegove korake, sitne male korake, kako on dolazio do velikih ljudi, šta je prolazio, da nije sve to tako lako, od sreće, tuge, razočaranja, ljubavi, benevolentnosti, mrzovolje od drugih ljudi. Tako da, mnogo što sam i ja naučila kroz ovu knjigu. Koliko je zapravo zahtjevan posao producenta, on je gostovao u Beogradu. Tako je. To si imala prilike vidjeti na televizijama iz Srbije i zapravo povod je više nego dobar. Je li tako? Ima raznorazne planove kada govorimo o filmskoj industriji. Tako je, on ima velike planove na ovom podneblju što se tiče filmske industrije. To je njegov deo, ali evo što se tiče animiranih dečijih filmova, ali moj deo je da ga prezentujem najbolje kroz ovu knjigu što sam i prevela široj publici, jer on to i želi. Prosto ne samo što je došao u Hollywood, nego je našao i smisao na ovim podnebljima i jednostavno kaže da mu se sviđa ovde, na ovim prostorima. Koliko je zapravo taj Hollywood pokazao benefite življenja ovdje i rada u Evropi, jer takav utisak sam stekla slušajući njega, a onda i kroz razgovor sa tobom o impresijama o njegovoj ličnosti. Šta je Hollywood za njega? Pa ništa posebno moram vam reći. Samo jedna stanica za ostvarenje nekog većeg cilja i za njega je Hollywood veći kontakti da bi napravio nešto mnogo bolje u svom životu, neku svoju kompaniju. Ali ne nešto kao što piše u knjizi što ga impresioniralo i gde bi on ostao.
znači kao sredstvo za dolaženje do cilja. Da. Da li ćete vi sarađivati kada govorimo o festivalu? Da. I da podsjetimo na sam festival. Jeste, prošle godine smo pričali o tome. Festival treba da se održi. Nadamo se shodno ovoj situaciji. Mi radimo kao da je zaista sve normalno. Ono što je inovacija festivala italijanskog filma je da smo uveli dečiji podeok. Znači, bit će filmovi iz dečije produkcije, pa će ove godine učestvovati drugi deo Pinokija, naravno u glavnoj ulozi Roberto Benigni. A moram da kažem da je moja direktorka Gabriela Carlucci, koju verovatno svi već poznajete sa Rai Una, jer je ona sestra Mili Carlucci, ona je dovela Johnny Deppa na festival u Španiju, koji isto treba sada da se odigra u oktobru, kako svi nalažu da će sve biti dobro. Da, optimizam vlada kod tebe, to vidim, je li tako? Pa mora, mislim, drugo ne postoji. Koliko je značajno održavanje tog festivala i uopšte da postoji takav festival? Jer italijanski film, konkretno recimo kod nas na Primorju i u Crnoj Gori, je itekako popularan, prati se ta produkcija. Na kraju krajeva mi smo odrasli u Zraji. Evo, izvoli. Hvala. Pa meni je zaista kao glumici značajan festival, zato što sam ja kroz Gabrielu Carlucci upoznala jako puno svetskih reditelja, producenata. Na lep način sam ostvarila kontakte i dobila sam mogućnost 50% selekcije. Tako da prošle godine, kao što znaš, kad sam gostovala u TV Budvi, da sam 4 reditelja ja dovela iz Napulja. Birala sam tad Napulj, a evo upade mi i napuljski. Evo vidiš, suđeno ti je. U knjizi. Tako da ove godine smo se dogovorile, imala sam novu ideju da to bude dečija produkcija. Zato što znate da na ovim podnebljima nije se nešto snimalo dečijih filmova od stare Jugoslavije. Pa rade se pozorišne predstave, ali filmovi vrlo, vrlo malo. Tako je. Ja sam radila anketu, baš kad sam se pripremala za festival, jedan film na 10 godina, otprilike tako, jedan na 8 godina dečiji film. Tako da nije loše da udružimo produkcije. Kod njih više ima dečijih filmova i mislim da je to jako bitno za buduće naraštaje. Saglasna. Preko Johnny Deppa dolazimo i filma i produkcije, dolazimo i do tvoje uloge. Da. Pa znaš kako, mogu ti reći da kad bi pacijent došao kod tebe, a ti u bijelom mantilu kao ljekar, mislim da bi prosto ostali svi bez teksta. To ti očekuje Bijeli mantil, ili tako u seriji? Odmah bi ozdravili. U stvari to je bilo dobar dan i doviđenja, ili tako? A ime mi je lekovito. Potiče od Cveta Neven. Cvet koji nikad ne vene. Da, to je uloga u urgentnom centru doktorke. Jako sam ponosna na tu ulogu jer je se snimila bukvalno pred karantin u martu. I bit će prikazana sad u oktobru. Mislim da će se Maša Jović svima dopasti. A pristaje ti to Maša? Jel da? I da će zavoleti taj lik. Ali sam malo strožija. Tako sam napravila lik. Ipak doktorka mora da izda recept kako treba, da bi ti pacijenti... Da disciplinuje pacijenta. Mada to meni ni u mom liku nije strano. Jel da, pa to se vidi. Koliko je zapravo su se stvari promijenile na bolju u odnosu na ovih godinu dana kada si bila naša gošća? Pa prošle godine, moram priznati, malo smo opušteniji bili. Malo i veseliji, energičniji. Malo smo oprezniji svi ove godine. Imamo male, kako Hitchcock kaže, evo, pošto pratim i filmske reditelje, šta su govorili i pričali, imamo prepreke. Ali nema dobrog filma bez prepreka. Tako da evo mene opet ovde i sa preprekama. Ja obožavam Crnu Goru, tu su mi koreni. Tako da se osjećam svom na svome i sa svim preprekama smo uradili čak i ovaj festival u Beogradu, kao i u Španiji. Radujem se što ću zaista upoznati Johnny Deppa na španskom festivalu. To je festival špansko-italijanskog filma. A Gabriela radi u Beogradu
Gabriela Carlucci radi u Beogradu festival italijanskog filma takođe. Koliko smo mi Italiji i uopšte evropskoj kinematografiji, ako si upućena, interesantni kao jedna destinacija i naše lokacije koje su zaista, ako čini se, sve više skreću pažnju svjetskim filmskim producentima. Vrlo smo zahvalno podneblje i imamo skrivene ljepote koje su tu nekako blizu, njima na dohvat ruke. Da, imamo, kako filmsko oko kaže, imamo savršene objekte i to može da se iskoristi na najbolji mogući način. Ja bih zaista, ako se vreme smiri, da uradim festival italijanskog filma i u Crnoj Gori, ukoliko naiđem na podršku, s obzirom da je jedan deo festivala i u mojim rukama, zajedno sa Gabrielom Carlucci. Verujem da bi vi, kako vi kažete, talijanske reditelje voleli da vidite. Ja i tekako bi voljeli da ih vidimo, pratimo. Evo ove godine i što se toga tiče, kad već pomenu smo, Cukiero je trebao biti gost na City Gru festivalu, ali je potvrđeno da će biti sljedeće godine, obzirom da festival nije održan. Nekako se uklapa u ovaj ambijent romantični, pogotovo ovdje u Starom gradu, mislim da bi bilo savršeno. Jest. To su sve planovi, a kako je na ličnom planu? Voliš Budvu? Obožavam. Jel da? Koje to mjesta preferiraš? Gdje voliš da se kupaš? Mislim, srećemo se mi po plažama, eto. Srećemo se po plažama. Pa ne bih sad da odajem, baš ne moraju lokacije, ali reći ću ovako gdje je kombinacija bora i vode. To je najbolja kombinacija. Što je to zapravo kod Budve što voliš? Zašto Budva, a ne drugi gradovi? Zato što ima stari grad. Ja to obožavam. To je meni nešto najromantičnije. I tu punim svoju energiju. Također i radim e-mailove, pišem novi scenario. Novi scenario? Da čujemo. Daj nam neke podatke. Pa evo, to će biti Panterka o Jeanne Toussaint, koju ću prezentovati kao glumica. Ona je najbolja prijateljica Coco Chanela. Mogu reći da dugo pečem taj scenario, ali bit će odličan za publiku, jer o Coco Chanel puno znaju, a o Jeanne Toussaint malo, ili oni koji baš su upućeni u nakit, da je ona iskreirala jednu moćnu panterku. A šta te ponukalo da to baš bude ona? Panterka? Panterka. Ceo njen život je isto kao i kod Andreje, razvojni put, kako je ona došla zapravo do Louisa Cartier i kako je napravila svoj prvi milion. I kako su je otkrili talenat, kao i kod njega. A kako je uopšte došlo do toga da uđeš u priču o prevođenju? Do sada nisi prevodila, to je jako zapravo. Jesi prevodila, si čak i knjige? Nisam knjige, ovo je prva moja baš knjiga da sam prevela i tako se namestilo shodno vremenu. U karantinu dobila sam od Andreja Jervolina. Možete ga naći naravno na YouTube-u, Andreja Jervolino. Dobila sam taj angažman, dodelio mi je zato što sam se pre toga puno posvetila festivalu i jedan jako moćan i bogat angažman prevođenja njegove knjige koja će biti prezentovana na svim ovim podnebljima. Pa već sam simultano dosta i konsekutivno prevodila. Pa oni su rekli ti si odlična i za prevođenje knjiga. Da, a još se baviš glumom, poznaješ filmsku kinematografiju i onda ti je to naravno sve se poklopilo. Pa tako je, baš sam izjavila nedavno za jedne novine. Ja sam i glumica i prevodilac, pa onda mu dođem kao neka čarobnica. Prebacujem iz jednog u drugo agregatno stanje sve. A šta ti više odgovara od svega toga? Pa kako smo učili na akademiji, shodno okolnostima. Je li to uloga? Pa jeste uloga, naravno, ali ako je ovakvo vreme kakvo jeste, onda sam zaštićena kući za laptopom i prevođenjem, ima i tučari. Sad je vrijeme za odmor, je li tako? A jeste. Koliko ćeš nam biti još u Budvi? Pa još par dana. Dobro, moramo ti prirediti neki dobar provod iznenađenja. Hvala. Hvala tebi na ovom razgovoru jutros. Hvala ti što nam se uvijek javiš i naravno da ćemo knjigu pročitati i saznati nešto novo.
Tako je. Kako se uz pomoć malih stvari dolazi do velikih. Jest. I evo sad jedna poklon pjesma za tebe i za sve ljubitelje velikog Radeta Šerbeđije. Divno.